Jedno od najstarijih rumunskih naselja je i Torak, nekada zvano Begejci, po reci Begej. Također ima bogatu istoriju, ali ono što je trenutno mnogim turistima najzanimljivije je pravoslavna crkva Brvnara kao i banatska etno kuća. Ovi objekti sa svojom arhitekturom i mobilijarom vratit će vas u neko prošlo vreme starog Banata, a dobri domaćini upotpunit će ugođaj vašeg boravka u ovom mestu. Banatsko Višnjićevo, kao najmlađe naselje opštine Žitište, nastalo je posle Prvog svjetskog rata. Danas ima gotovo najmanji broj stanovnika, ali uprkos tome sačuvalo je dušu i duh prošlog vremena, koji svi prolaznici mogu osjetiti kada se nađu u neposrednoj blizini najstarijeg Duda, čija se starost procenjuje vekovima. Što se tiče samog naziva ovog sela, jedni tvrde da je nastalo po višnji, drugi kažu po guslaru Filipu Višnjiću, a treći pak tvrde da je u ono vreme kada se selo osnivalo i premeravalo, glavni geometar po sebi dao ime ovom selu. Priče su zanimljive i vredi doći u ovo mesto. Ravni Topolovac u svojoj istoriji, bogatoj više od 3 veka, imao je turbulentna dešavanja. Danas je to jedno divno i pitomo mesto sa lepo uređenim ulicama i sportskim stazama. Velelepna pravoslavna crkva, posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, krasi ulazak u ovo selo. I ovde ste uvek dobrodošli. I na kraju Žitište, kao opština i mesna zajednica, u istoriji staroj 7 vekova ima dosta toga. Pored crkve Svetog velikomučenika Georgija u samom centru, ovo selo na obalama kanala Begej ima i divna šetališta. Deda Jockov park star više od 200 godina, orlovu kulu kao simbol jedne nesrećne ljubavi i zatočeništva jednog orla. Ova kula u sada renoviranom izdanju i dalje svedoči o jednoj velikoj i nesrećnoj ljubavi, ali i simboliše svakako upornost i istrajnost kako u ljubavi, tako i u samom životu. Statua čuvenog Rokija Balboe nalazi se također u samom centru, odmah preko puta motela, koji pruža svim turistima prijatan boravak.